Kublai cibun ni piwara ki wapai ya kani video kawita wagi specification kapun Realme 16X 5G kawa ke company Realme nang dep mi ko. Kini ke specification lene ki details yang kani ke phone DM gi jar ha kani ke video. Kani ke phone DM ko idur wai design wamian ke screen ke wahe ke IP65 rating wat kamjo ijing kia yang kani ke phone daman gi ars pa kat nyau gram wa ijing riben yang ka DM ko pra millimeter. Tenai liang go build quality yang kani ke phone daman go jan ko sub i pun mkam man kesngi. Kani ke phone Realme 16X 5G DM ko ke display ko wahe 6.8 inch HD plus LCD display chi spa asu Hz ke refresh rate chi jar ars pa nit ke brightness wat kamju ke rain touch technology ko wa mode ye pun mkam ya kani ke display ai por ji ikti yang pi. Hakaliang ke performance ke Realme 16X 5G DM ko yo processor MediaTek Dimensity 6300 5G chipset. The naibenta ule WhatsApp, Facebook, YouTube, browsing, online class, bat man gesngi upun kami naman ko kani ke phone ko biang DWM uni processor MediaTek Dimensity 6300 5G chipset. Yo le game man uni processor naman uto watelot. Tekam te ledato pi gamer ki wakwa ya ka flagship level performance ini to ibenta yang kani ke phone man to iwatelot to WM ko uni processor watelot ne benta yakitu ki kwa yele game. Hakaliang battery kani ke phone DM ke battery wa he adu nya hajar mAh wa support ya ka fast charging kawa 2000 watts. DM ko le ka 6.5 watt reverse charging. Software yang kani ke phone to Android 16 dailang wa uram LPDDR4X wa kamju UFS 2.2 storage. Ke Realme de kular ke wow ARSNEM ke operating system upgrade wa LESNEM ke security update ya kani ke phone. Kani ke phone Realme 16X 5G DM go ya ke main kamera kawasan 4 megapixel ko you record video hadu 1080 resolution ha ke frame ko wale pau hadu unru pau frame per second. Ke front kamera DM go pra megapixel katwa ke ultra wide kamera go kani ke phone. Penyu to kani ke phone DM go ke widon ke rear kamera ke teto ke main kamera don hi. Kani ke phone DM dual speaker ko ke fingerprints yang kani ke phone one DM ko neki side panel yang ka. Kani ke phone Realme 16X 5G DM ko arcade kirong. Kawi to ke endurance browse kawi wan ke glory white. Ini art lagi color duki sukhi kirong yang ki. Ya kani ke phone ye pikau tit ha ke yau online Flipkart. Kidor yang kani ke phone naman ki kamni. Hadin udah pai kini ki specification kani ke phone M ko ijing duna kam ke display wa ke kamera. Ke display de M ko ke HD plus LCD display. Ke kamera M ko ke main kamera don hi. M ko ke ultra wide kamera. Dan mana compare wa ki wiban ki phone ki M haju idor da kani ke phone naman ko tak kau sador i. Katu kani video de poi ke jawakut. Da ko play cibun nyepi ki wapai kani video. Uya cembiangan ha ke next video.